January ni ruk sang ni somni paruk thole ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule US President Donald Trump Donald Trump ni nata ni US President ani le don khan khovel mun sang sang Remna siamtu ni atum thu asoya Ukraine Buaina phei chu President official watanga darkar somni pali chunga ti top ngala tum thu asoi hiala mase Ukraine indona chu ti top theilowa indona ti topa in soidang te po atop hlei thei hlom lo ti kan hrevek ome President Trump hian Nobel Peace Prize dona chak thu walau takin na soya indona ti top tumin thei topa chua a special envoy Steve Witkoff po ina om man lo ma se be se anga mulova Nobel Peace Prize chu Venezuela politician Maria Corina Machado Parisca chona dong tadayani chu tiangani ta ka chon President Trump chu remna siam tu nilovin indona chok chuak tu ani le tameka Nigeria ram chu Christian te thawang hau chuan lamina boma tuna Venezuela ram chu runin an President Nicolas Maduro chu man sakle tameka ni Trump chon Maduro le nu puite chu US an chung thu relani ang ti apon ba ka Venezuela rama US in ro rel don ti asoizuya US yan khowel khothang lam Western Hemisphere athunai na pumhlum le izela tum zelang chun zom zela Greenland po Trump hian lalamel tai hle zel bokani New York City tanina Maduro khung to ma se Trump hian ala du tok lo na sa a tuna hian ram sang sang awaw kwal le meka Colombia chu ko ken siam chuak turam ti na wawa Cuba chungchang po kan soile ang atibok heti la hian Trump Deputy Chief of Staff Stephen Miller anupui Kathy Miller chuan Greenland map US flag azar khu lai lem chu ex sa aposa capsona arei to lowang ti na sun ti aziak boka he hian ti ati tamhal hle ani US Denmark ambassador Jasper Moller Sorensen chuan thu chu siam halin Denmark chu US thopui ramani angin an ram dik na chanvo za sakan be sei thu asoya Greenland ram Prime Minister Jens Frederik Nielsen chuan Kathy Miller post chu inzalo na nia hriat thu asoya ram le nam in ka le mi puite inzom na hi kan din mun le kan dik na chanvo inza saklo na chiang tak lantir na nilovin inza ton na le international law zom na in khatani atia heti la hian hlau tu le Buaina tu ra om lova kan ram hi kan zuar lova kan malam hun hi social media post in a hril lo atibok Denmark Prime Minister Mette Frederiksen point Trump hian Greenland chu saktuma vona chu sim se du thu asoya US in Greenland amamo thu asoi hi thilom zenei lo ani US hian Dennis Lalram pathum zinga engma hi laturin dikna nei lo atia Denmark chu nei to member ani thu le US nen in remna nein Greenland an malak theina turin in remna pon nei vekto ti asoi bok President Trump hian Trump ni na hian Greenland hi avei hle a Greenland tan big US palaya ruat hiala he hi European Union le Denmark chun na takin an soi sela Trump hian tun chol ni khan Greenland chungchang hi soi le in kan ram himna tan Greenland hi kan mamo a Denmark hian min pe thei nge yang atia press meet in Venezuela rama US sipai te chet na chuan Greenland lama omzia na yang empty an zobel na chu Trump chuan an mani lam thlir dana ni ang chu ka hrathiam mi lo ma se Greenland hi chu kan mamo a defense atan kan mamo tak zetani ti in a chang Greenland chau hi tamanga event ni in a lang lova tuna hian Mexico Cuba le Colombia te po warning a pele meka Colombia President Gustavo Petro chungchang soin cocaine a siama US an ron thon thin chu wangina invent that hle anga yang atia hemi ma hian Air Force One a reporter te komin Colombia po hian ramadam lo na sakhop mai misual pakhatina en kola cocaine siamin US an ron thal thina hetiang hian an ti rei to lowang alo ti to bokani Colombia President Petro chuan US President in a vona hinimin khan chang le tin atula ni chuan ama nge in ral thomalek le mayang ti asoya US in Venezuela ati anga Colombia ti atumani chuan a chan let na na hle ang ti na vole ta atong kampo arum khop mai Petro chuan ral thom khoi to mi lo turin ka intiama ma se kan ram ta na ni chuan silai kalek le mayang atia kami te ka ring to ka diglo tak le tharum manga president be ani chuan mi puiten an chan ngei don ti ka hriani atibok US President hian Cuba chungchang po soin an sarkar chu ding rei to lowang atia US Secretary of State Marco Rubio po in Cuba chuan Buaina sa hle ni in a soya NBC News in an kom na Rubio chuan
Cuba chungchanga kan policy le kan ti tur chungchang ka hril theilo chewa ma se Cuba ramaro rel lai thian tha kan ni lo zero zep ka tum hran lo Maduro puitu te an ni ati cholnia press conference a Trump chuan Venezuela le Cuba chungchang soin Venezuela ang chain Cuba mi puite po tran pui kan du Cuba ramatanga chua kan rama kho samek te po tran pui kan du ati ani Mexico chungchanga po Fox News in an kom na Trump hian enge mo chu ti angai atia Mexico President Claudio Sheinbaum chuan an ram chunga ru hilova sumdong te oma phal sak ni in na soyani hetiang hi Tunlai chhehvel thil om dana ni me ka wangin Europe ram te po an thamuang to lova nimin khan Poland Prime Minister Donald Tusk chuan Europe ram te anin lungru langai thu soin in thurwala anin ven lo chuan an ralmayang ti hlau om thu a soi Tusk chuan nimin khan social media post siamin Europe ram te chuan in thurwal lo chuan tuman enga man ngai lo ti a soya tuna chuan engki ma chiang to keima ni chakna kanin nga kanin ral thua mangai tunma zong ai in lungrol kan mamo kan zawaya kan ran rol lo chuan kan zawai in kan ral don atiani US in Venezuela run chungchanga European Union ram te ngai dana inang lo hlom hle a Spain in US and dem lain European Union ram tamber chuan film khur takin international law za turani antingam troka Italy chuan US che dan chu ral thuam ni lo thil dangaram dang run ching te chungam halak dan tur dik takani antia Slovakia le Hungary chuan US thil ti dan hi an soi sel na sa hle thung Puantongin nimin khan US in Venezuela run chungchanga UN Security Council chuan thu khom tangeya UN Security Council permanent member Russia le China chuan Venezuela President Nicolas Maduro chu chuathwai turin US an phut thu an soi UNSC emergency meeting a hian UN Russia palai Vasily Nebenzia chuan US in ral thuam hmanga Venezuela beijua dem thu soin Maduro le nu puite chu chuathwai turin US a phuta US in Venezuela laka thil suala ti hi engtikong ma soimam chi anilo US in international law zong bo chia tharum hmanga Venezuela be hi na takin kan demani ati UN China palai sun lei po in America che dan chu dan kal pom theilo in ngai sakna ni ti in US yana kalkong hi thak turin kan phuta ramdang hai satura ral thuama chelek hi ti topin a then omram te ne na in ngei taka tho ho tum tur le ramdang laka in rol lo turin kan be se ani ati bok US in Venezuela run nu lokhan Israel ram ep tu leader yer la pit chon Iran chu warning alo pe ve ngala Iran ramaro real mek te hian Venezuela ram thil thleng hi uluk takin an ngai ven turani atia US paiten Maduro an man malok khan US President Trump le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te chu in mu in Iran chu beilea an vawani kha US le Iran inkara Buaina le US le Venezuela inkar Buaina hi inang lo ma se US in Venezuela runta ka hian Iran laka po chemayang ti hlau thon na liana National Iranian American Council NIAC President Jamal Abdi chuan danin omzia nei lo chuan engkim mai hi nget lova indona po thleng thereng ani ti in Trump hian Iran ramaro rel tu te pai thak tumin US sipaite tir theya Netanyahu amang tangkai thei boka tun thil thleng hian ang tin chiang e Iran do chak mi tam tak ril ru koi herang ti a hriat lawani atia Maduro manani ta ka hian Iran poina sipaite thuam chakin US le Israel be na thleng theilaka invent tumin ma lange yang atibok US amun nei Center for International Policy a senior fellow Negar Mortazavi chuan Venezuela laka US che dan enin Trump malak du dan hian in biak remna lama hoilo nia ngai thu asaya Trump hian in petura du tlata wangin Iran hian Trump sarkar ne na in biak adu lo ni in ka hria tunalan dana chuan in biak na in boina konga ngai zok ani ati hetila hian Iran hi Maduro sarkar ne na dollar tuk le ding on te la in sum don ton an nia Syria rama Iran thopui Bahzar al-Assad ta sarkar pai thak ani to a Lebanon na Hezbollah te po chut chau an ni meka Iran thopui langsar Maduro manani le ta ka hian Iran chu US social na saberani a US Secretary of State Marco Rubio chuan Maduro manani nu khan President Trump malak dan chu US mail ma te tan thu cha ani thu asaya enge motia tum thu le boina chin fela tum thu asaya ni chuan ati tak tak don ti hriat turani atia hetila hian Iran Supreme Leader Ali Khamenei chuan mel malaka kanin pelowang mel ma te chu kan ma kan thing thrit tir zo kang ati thunga
Israel nen ni som pani anin do chung khan Iran hian US le Israel defense system paltlangin Israel raman kap theiti an lan tir to a Venezuela run ma hret khan Trump hian Iran sarkar chuan lungoi lo te ka le chuan Iran beiturin US sipai ten an silayan kau sa ti a soi chungin Iran supreme leader hi azam lo hle ani engpo ni se tu gina kan thu top nan chuan US ram chunga anin do ani lo chuan khoirama po indo na om se US tan hlok na ni ti hiani US president Louis indo pui pani na la ya tang rol policy pai ho tu Dwight D. Eisenhower Khan indo na hi sipairal thuam siam tu industry te hlok na ni ti in lo soi to a hei hi tun thlengin la dik zel ani US athil siam na mun tam tak khu khovel ram dang ten an ron le pel de vek to a ral thuam siam tu company lian te chu US company lian le hlok an ni a US mi hausa le politician te sumhnar berpo an ni khovel mun sang sanga indo na oma piangin US defense company teral thuam thala pung thin ti chu mi mol bertan po hai chi ni lova Korea le Vietnam war te Afghanistan le Iraq in dolai te point US defense industry te an vulna satzia kan ria Ukraine war wang hian US chuan ral thuam dollar tluk le ding on somsari mando na hal to ni in mithiam te chuan an soya ani na taka chuan US tan hian Ukraine war hi sumhnar ani a anel puilian Russia ti hekna thatak ani boka top tir maya uiom hleang ti achiang ani US in khovel mun sang sanga Buaina ma chon dan le thil kal zel dan history soi tur tam tak a oma indona chu in ral thuam siam tu company an hlok ber thina khovel ral thuam thon chuak nem ber chu US ani USian khovel ram za chuang a ral thuam thon chuak in ral thuam thon chu za somli pathum zet apum bil mek ani Bahzar lo thlir awangin kan lo me